Kei te hāmenetia a Donna Hall, Roia Māori, mo te whakakanohi taiaha I roto I ana mahi ki ngā uepu whenua Māori e toru, me te mea nei kāre ngā uepu I whakaai kia mahi ia ma e rā atu. Hei tā pēa te Melbourne, ko te rā tuarua tēnei o te arotake I te mahi a Hall, ko te kōti whenua Māori me te whakapuakitanga a Hall, ngā take nui o tēnei rā. Ko te rangi tuarua ki mua I te tarai pionara. Kāre anō kia ia te pātai, he wāhirua tana tū, kaore rānei. She was instructed on behalf of 3 trustees. Now, from the trustees you will see that before any decision can be made, a majority of the trustees is required and they are 4. I puta tonu mai nā tono a te roi o Donna Hall I te rangi nei, me te pōturi haere. And the reason I think that you're having some difficulty in progressing through your submissions and having to field all of these questions from the tribunal is because your client has not filed a substantive affidavit to answer these questions. He take I kaha kōrerotia I roto I te whakamātau me nā whakawhiu e pāna ki te hokona whenua o Tauhara. In my submission, the ground is shifting in relation to the allegations in this charge. Firstly, I continue to be nonplussed by the evidence you are hearing, which comes from the counsel and not the practitioner. I tohua Donna Hall e nā uepu e toru, engari I tonu nā kai whakawā me tō rātau hiahia, I nā I whakamōhio atua Donna ki nā uepu mo tāna tū takirua, me te mea anō kāre tonu he tuhina kōrero kia puta mai I a Donna. The solicitor took all appropriate steps and it was before everybody. So the matters were available and they were capable of being dealt with by the Māori Land Court judge at the time. He oi hei tā te tarai pionara, kāre he wāhi o te kōti Māori roto I te whakawhiu kai mua I a rātau, me tāna tū wāhirua. Me te mana hoki o te kōti Māori, mōna whakahaere uepu I raro I nā parihau o Donna Hall hei roia. Hei a pōpō mutu ai nā whakawhiti kōrero ki mua I te tarai pionara. Pēata Melbourne, te karere.